Dam Salam 58, vers 3. Boek van Psalm 58, vers 3. Aha. Ja, na ini u hati u roko takrudu. Aha, de mata woko takuru andi. De manango sino le mata kai kuduta ufasa mbele pipa la kila sineude. Ufasa mbele pipa doa sa feki de mapuwa koliba. Na wompe de malasi ya adete tu de ma. Ere ma sabita de ka Israel mo. Son na de maduku de ma takumang lazy. En wegi da feti fasifu unga anu na grontapu. Aha. Lazy. Ja, na ini u hati u roko takrudu. Aha. Wegi da feti fasifu anu na grontapu. Da takrusuma bestei sensi de mamabere. Se de makida de mabeka legedede. La di de makwa golba sensi de mabeka de mata legede. Fembe de makina sa lei bebe Dam Salam 50 vers 16. Dam Salam 60 vers 15. Abuku van Psalm 60 vers 15. Waarom is ik had nou ja, no so isa maya na Bijbel. Lees dan aan in vers 1. Abuku van Deuteronomie. Dat sabi sa maya na Bijbel dan, no lees sama maya na Bijbel. Afu dat de me keu dia. Lees. Abuku van Deuteronomie 1 vers 1. Aha. Disi de woord toe. Disi Moses met takigi. Heri Israël. Ja so no Moses takanga de piki fu Israël. Dan go puja ni katibo. Ye missa. Lees. Abuku van Deuteronomie 28 vers 1. Aha. En als passa zo. Dat die even sa arki fini na la stem fu masra yugado. Kado taki asa passa so fu gi yesi. Lees. Fu si en fu du ala hem commanderi disi mi commanderi utide. Aha. Dan masra yugado sa set you hei na tapu ala folku fu gron tapu. Kado taki au setu he na tapu ala foluku fu gon tapu tidede. Udia tapu fu dia doti. Emissa. Udia go fu dia tapu. Uda agronta, uda agro want ala sa sa panu wa bib gwa de tranasi da don taku uda agro. If you dey wa kondre da kan de you no de eerste ma va konde you de slavernij. Want ja bib lo gwa de trafolo fugo sukuye. Isi, maar no de slavernij, no de na mental slavernij, no de physical slavernij moro. No de mental lees. Vers 15. Aha. Maar sa passa zo. Dat die even no arki na stem fu masra yugado. Fu si en fu du ala hem commanderi na hem wet disi mi commanderi utide. Dan ala dem fluku sa kom na you tapu en dem sa winnie you. Kado tak fluko kau tapu fluko wabusan missa. Fluka no wabusan to lees aan vers 46. Vers 46. En dem sa de na you tapu leki wa marki na wa wondu roko en na tapu you piki futego. Okay, tak fluko da tapu leki wa marki. Nanga wondu roko futego. Te wanko ya na numero fondere. Fai café numero fondere. Ya biflisa na borto. So ka sa tak dis na marigis, dis na pasi pe mimgo. Lees vers 16. Vers 16. Aha. Fluku sa de na you tapu te you de na ini da foto. Stop, kado tak fluko da tapu to di na foto. De prespe de blaka ma libila na de moro bu pres fusrana. Anen ghetto we libila. In kado tak dat na wa fluk. Fu de wa ghetto na wa fluk. Si fu de wa ghetto ano wa falak sa ta ebo mi de na ghetto. Ano was man wan na ghetto map side. Om dat u broko de wet fu kado da kado meku go ina meku in de ghetto ye first time. Om dat kado an bufu meku go in slavernij. Lees. En fluku sa de na you tapu te you de na da gro. Tu di na gro. Des ma fu parada pe de ne fet gi akron direct op de papier op de gro maar de pene si kado tak fluko de tap in da gro lees. Vers 17. You manki na nga you maxin sa de ondro fluku. Aha. Da frok tu fu you skin sa de ondro fluku tu. Vers 48. Ja missa mo luke fa sanja mit mango if asan dis ne mit mango dat wan taku de slavernij maar if I mit mango dat wan taku de slavernij. Vers 48. Vers 48. We dan you sa dini you feanti disi massa sa seni against you. Kado tako dinu feyanti suma feyanti missa. Suma feyanti. Ha? U feyanti na de trafolok. Ano dipi u feyanti na de trafolok tap grond tapuya. Isi? Leisi. We dan you sa dini you feanti disi massa sa seni against you. Aha. Na ini angritem. Na ini angriteng to wan ba san pego. Dibri of libisma. Dat suma na desmada. Bring it out!
Então vamos sacar esse pego. A sua mãe traz de winkri dat. Na desnisi na ufeyanti. De bakre, de indistani na ufeyanti, yampanisi na ufeyanti. Lees. We dan, you said dini you feanti disi masra sa seni against you. Na ini angry ten. Na ini angry ten. Lees. Na nga drie watra. Na drie watra. Te waba batra tra pego. Na winkri wego. En if you don't pay water, so my go de water fu. Eso ye my de my same black ama ko de mana de my gi up that de black ama go ta water. Lees. Na ini so skin. En na mankeri fu alasani. Mankeri fu alasani fu am datra carta pego de trafolok wego. Rebe sta de trafolok. Lees. En asa poti wa isi rokosani lontu you neki. Si. Nu go la venda de ma pot descend di saune ki yesi. Dus if I meet you now I meet me that dus ma you know active Israel me now active Israel. Je begrijpt? If I meet you and I meet me to one. Kan dat duo boys la van de vijand die de basau tap. Je ziet? Die vers 32. Vers 32. Dem sagi you man picking na uma picking abrana wa trafolku. Na suma sanja besa missa. Listen me. Dem sagi you man picking na uma picking abrana wa trafolku. En you aisa luku en kon weri fu suku fu sidenda heri de la. Na suma sanja besa missa. Na suma. Dise tak abraslaver ne wat. Kan de you eta na nieuwe gevonden werd ja. Dat you make wapi dat de zere activiteit commissaris. Alors taki no machi yup timoro to. Want de seregi wat trafolo. Suma de be seregi. Wat traslava minister de seregi wat traslava minister. Je begrijpt dat. You know appreciëren aan yup tiwan you know dat I say. Lees. Dem sagi you man piki na uma piki abrana wa trafolku. En you aisa luku en kon weri fu suku fu sidenda heri de langa. En you no sabi matina in you anu. Sor maktu no be abimissa. Me kuno ambai deputy fu baka sor maktu no be abi. Una militaire ma. Una monita ku kaba uti pour islafer ne side omdat uno giyesi na gado da gado potu go islafer ne yesi. Manono kadrai go baka gado an nono we sor des ma fu de wet na fa dem drai go baka gado. De bakrai na dat ook of sor des ma fu no. Lees vers 68 dan. Vers 68. En masra sa chari go baka na Egypti na inisipi. Kado tako charu go islafer ne mano na ngasipi wan dube go Egypte na ngafutu. Makado takaliza mo charu go ngasipi na ngasa de bigis ma fu ko. Na boto. Si de asansa de kado takako true. Lees. En massa sa chayo go baka na Egypti na inisipi. Na da pas pe imbe taki giyotaki. You know sa sidi si moro. Okay, Mr. Miwan aksi wasa nos pena u motherland. Serana? Na okay, Afrika na wereld deel. Dan gaat pe 50 foto. Sorg maar de ook mopo. Dim kan laten 4 vers 26. Po ook mopo. Want die dak serana na u motherland. Baka da die dak Afrika to. Da mo sorry na Bible tak. Ala de gegevens hoe die na Bijbel. Want dat Bijbel na blakka ma boek aan wet ma boek. Breng het aan. Alla hoe gegevens de ja lees. Galaten 4 vers 26. Maar dat Jeruzalem. Ici maar dat Jeruzalem lees. Disi de fulok to de. Want Jeruzalem is ook fulok toe kom. Je begrijpt lees. Disi de da mama voor je alamala. Disi de da mama voor je alamala o kiswa New Jeruzalem. Dus Jeruzalem pede maita dape bede u kondre. Maar ici kalota dido dauya gu pour dape. Dat we sap moro pomgo. Want te wan blaka ma make money. Paita kago. Ta ibo mo gwa Nederland of mo gwa Frankrijk. Of mo gwa Amerika. Maar kado ta dubo mo po dape uno bodra go dape moro. Lees vers 68 godoro. Vers 68. En massa sa chari go baka na Egypti na inisipi. Kado ta kau charu go Egypte na ngasipi leesi. Na da pasi be be taki giyotaki uno sa sidi si moro. En drape dem sa seri uleki slafu. En drape dem sa seri uleki slafu. En drape dem sa seri uleki slafu. Ta du konya de seri uleki slafu. Sor folok de ma seri uleki slafu. Na blaka mananga ingito. Ici. Ate soru ta kwa de petit fesre. Mamo giwan wet missa. Gim ditrum aan 22 vers 2. Man kado giwu wet. Ala se pere roko wet dete na rikos. Wa gron tap ka de sondro wet. Ano kanto. Lees. Abuku vo Deuteronom 22 vers 5. Omang no musu weri krosi disi de mansuma krosi. Kado ta kwa omang no musu weri krosi sa de mansuma krosi. Sana wa maningre krosi na wa vrouw krosi. Man yapo. Isi. Manenge na bruku. Lees. En wa mano sa weri krosi disi de fuwa uma. Isi. Dus wij weer astra. So weer wa Japone tapu. Je begrijpt. Lees.
Ala suma disi de duso, de takru gi masra yugado. Na wa takru sane fu afro we brook in kadu ai. Wan efisi wa manengre weer koto. So dat ya mata wa homo. Maso kado si de umas mata takru ge. Isi, gibt in Timotheus 2 vers 9. Mo sorry van afro we weer. Want dat boek is na boek na wet. If we ta weer so de trafale ke guata pu da we gua grong. Isi? A boek of 1 Timotheus 2 vers 9. Aha. So schreef hij dem uma. Isi so strefi de uma gado tak abra uma jale isi. Musu weri crossi, disi no sorry dem skin. Den weer crosses aan de soort de skin. Isi wan fa weer abu meshi ala you skin missa. Ana no boa. Na yuma mawaksi you skin. Je begrijpt? Lees. So schreef hij dem uma musu weri crossi, disi no sorry dem Je skin. weer strak cross is skin lees. Nanga saka fasi. Nanga saka fasi don je zegt dat hey mo abi fer ya po wan ma frog. Missa kan de si boy weer wa kan ya pa boy si boy weer wa koto wan de sa yo denk. Of wan legging sa yo denk. De taye boy hey mi boy de ne rokobu yong. Sa yeshi and our libafas faga do make that dragon na do de uma. Yeshi lees. En voor dwingen dem strefi. Aha. No voor prewi wiri. Ika be you wiri mo my no focus tapa mo fu you wiri lees. If we were go to, Where you go to? if we dem parel, if we diri crossi. Ma na sandi si de fiti wa uma nanga gado fasi. Nanga kado fasi. Mi said, if you now come up to the sumana you. A princess da. That's right. Yata, if you pan out that one take a princess. Shalom, Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. Maar gimki in zelfs 32 maakte de bakken dat gima 2 Samuel 13 vers 18. Bring it out. Abukufu, Genesis 32 vers 28. Aha. En dan betaki, you neem no sa de jak. Ja zo, lees. En dan betaki, you neem no sa de Jacob moro. Stop, gado tak you grootvader no de Jacob moro masang. Maar Israël. Maar Israël, unadeptief Israël, unadeptief Jacob. Lees. Because de kwa kounu picking, De kwa konu piking, una de konu grond tapu lees. you have be cracked in a gado, na libisuma and you be winning. Wa kraki na gado na libisma. You see, just if you pana wa konu that you know a princess. Dan kan draki schreef kwa princess, wele kwa princess. Want de brada fu schreef ne wer bude di jano, la trama we bruku saka inu pot bruku onde belo. Bring it out. Ano wa busanda pu. Gim 2 Samuel 13 vers 18. Abukufu 2 Samuel 13 vers 18. En abe weri wala nga yapong. Abe weri wala nga yapo, samai weli yapo, sumai weri yapo. Sumai weri yapo misa. Wa mango fu wa uma. Wa uma e weri yapo. That's right. Lees. Nanga furu kloru. Nanga furu kloru. Disi dem kounu uma picking, be weri. See, if you know a princess that you be very for kadota ki wan buku na unu buku ja. Bring it out. Ma buku. Draiko buku draiko na kado fu baka horde betele for kadota. You see? Missa ya agu. Ya agu. Okay, I'm sorry for a princess Musia. Our princess wa konu ne ya alasa. Give me Leviticus 11 verse. Hey. Abukufu Leviticus 11 vers 1. Aha. Masra be taki gi Moses nanga Aaron taki. Lazy. Taki gi dem Israelit so ataki. Stop, Mr. Teras, na so Israel ye reto. Kado takanga de Israelit, kado ne takanga de trafol na Israel da buku na blaka ma buku de blaka ma buku na de ingi buku de ja. De soko nam de ingi na de soko nam de blaka ma na de ma buku de ja. That's right. Si lees vers 7. Vers 7. Aha. So schreef hij dem agu. Kado tak dam agu. Ya bus agu, okay. Ya pakira na pingo. Na foto agu ja. Ala mala na sem. Lees. So schreef hij dem agu. Because dem abi futu disi de prati na tu. Agu futu prata tu werkelijk. Want dan sansa futu prata tu imak nyang na herko. Maar if ab wano mo ino mak nyaming lees. Ja, da heri futu prati na tu. Aha. Mano de kau hem nyanya baka. Aha. Dem no sa de wan krimetiki Stop argument ano wa krimeti. Argument o gi seger o gi hoge bloed. That's right. Si, uno mak nya agu no mak nya de sandak. Lees vers 9. Vers 9. Je ya gratis missa. Okay, lees. Vers 9. Aha. Dem sani disi ukanyang, fu dem sani disi libina ini watra. Kado sorry no sai mak nyang sai bina watra. Lees.
alasani disi abi dem fen na fisi buba o kanyang. Dus asa ay apisi musa pen plus febo. Tati mak yang lees. Alwasi adena ini dem water, Aha. na ina se efuna ini dem liba. Ici kalota isa di na se na ngal bana ngade dot watra da pe do kalota ki mak yamin. Ade cream. Lees. Ma alasani disi no abi dem fen Grat fisi. efu fisi buba. Aha. Disi de libina ini da se Aha. efuna ini dem liba. Aha. Ala dem sani disi de libina ini water sa de wan takru sani. De wan takrusan. Ici wana de grat fisi na de grat fisi remo de liba op. Ino chile pasra na liba doti. De mai tisala de grat fisi pour dape. Bring it out. Ici de ya kwikwi. Ino makia kwikwi sa ba kwikwi apa pa aboyo veto. Kadota kino mnyame na takrusha kade wande ka ma go fasa goro kiri. Ino mnya kwikwi mora no abumbusa. Yes, right. Ici ansa kadota ka obsatru. Atamare ti dono kas uno masapsa obsanga udalok. Ansa kadota dato obsa ici. Lees na gi mana jesa pop para tes. Lees jesa na SSS dak vers 15. Yes, Omo sorry des ala des masanya agumeti bingo kadota ka ukiri. I mean, make me sad de. That make me sad. That don't make me sad when I was sorry for a Muslim. Bring it out. Lees. Abuku vesa sasa stuff 50. Aha. Because luku masa sa kom na fire. Masra o kong na fire leesi. En nga hem asiwagi leki wan try winti. Aha. Fupai hem hati bro baka nga hem fire hati bro. Akado pa Christos ko pai ati bro baka dabe ko de bekire to manota ko pai ati bro baka leesi. En fupai baka fu hem krasi nga hem fire flam. Aha. Because nga fire Aha. nga hem houru masa sa fonisi ala libisuma. Ala libisuma leesi. En masa sa kiri furusuma. Sa En masa sa kiri furusuma. Christos kir furusma. Bring it out. Kadota 3/3 de kadota ka kir 2/3 de da hoor 1/3 de. Ete de niga da kado kir 66 da kado hoor 33. Misai no one day so why one day. One day na 2/3 de lava 1/3 de. Wanda 1/3 de kado kado hoor. Da so why one day 2/3 de kado bro so one day one day. A 1/3 de da wa before de werk fu kado baka. That's right. Lees. Dem suma disi meki dem strefi kom Santa. Ici kado desuma leesi. Dem suma disi meki dem strefi kom Santa. Aha. En disi krini dem strefi na ini de wan jari na baka wan bom. Okay, Mr. Sade mai do Mr. Bakawa boom, baka de oso. Dise tak abra bonu, wusi. Ishi, mate de industrie de maya be na de pragatiki na first de jari say na garota dat de ma muslima bonu sa des ma fu bonu garota mak bonu. Leisi. No jari na baka wan bom. Aha. En midri. Aha. En dem nya agumeti. Sa? En dem nya agumeti. Sa? En dem nya agumeti. Ishi ya argumenti ka missa kado kiri. Idali bino no stop nya ma argumenti, stop nya ma krabu, stop nya sara. Ishi. Now this mother next teacher up. What is nation? Nation is men leading by example. Nation is family.